Karbi Anglong Pen, West Jaintia Hills District, Hini Administration Pen, Law and Order Rangbong, Longle Hoi Putak, Maikangni. Towar Kabia Jok, Upilang Swarat Kisung Kachetong Nang. EM Lun Sing Teron, Amina Atang Kapensi, Toy Soti Mungarong, Lingro Ratowar Sangti Ketawasai, Kedengpon. Kardom, Prime Tama Birta Long Pen, Nidisa Mijuli Baby, Non-Arjig Tha, Birtang Ton Pen. Assam Meghalaya Hoyalong, Soluk Sodagatomon Kapejablong Le Deji Aphan, Kedamtang Pai Pani Pai, Trok Arni, Hamran Deputy Commissioner Asai Hemalong, West Karbi Anglong Pen, West Jaintia Hills District, Hini Administration Pen, Law and Order Rangbong, Kachingwai, Padupon. Assam Meghalaya Longlea Hoi Putak, Hini State Chief Minister Atum Kaching Kiching Vibe, Kapedupon Bom Aporahut, Soluk Sodagatomon Nankejap, Dokokna Pukamat Hapen, Kedamtang Pai Pai ni Pai Trok Arni, West Karbi Anglong District Pen, West Jaintia Hills District DC, SP La Pen, Saika Masai Phuatum, Hamren West Karbi Anglong DC Asa Hemalong, Border Coordination Amai Kangni. Labangso Mayalong, West Karbi Anglong DC, Utpala Saikia, SP, Ajagron Basumatari, Assistant Commissioner Mongve Inghi, Halapu West Jaintia Hills Autonomous District Council Pen, DC Garrett LSN Daiges IS, SP Bikram Marak, Additional SP B Chetriatum Chetongdon. Ilitum Assam Kang Baso District, Kuanane Ketu along Kesemet Atu Yahoya Putat, Suluk Sodak Katuka V Kitur and Ringdo, Penpur Me, Kedamtang Assam Pen Mizoram. Halaso along Sitame, Suluk Sodak, Kotona Dolo. La Pena Sodak Tag Kotona, Assam and Meghalaya border, Lapu West Karbi Anglong, La Kaparlo, Yasemet Chintong, La Pen Socheng, La Pen Pu Amreng, along Sitame, Bason Akotona, Kiturji and Ringdo. La Supena Jok, Law and Order Administration Ahin Pen, Lahai Situation Control Japan, Pini, that West Karbi Anglong, DC Asai Hemalong. West Jaintia Hills Autonomous District Council Kacharipon DC Lapen SP Aparta Forest Asai Matum Pinidat West Karbi Anglong District DC Asai Hemalong Wansi that Mesenpen Chinki Kachingwai on Pedulo Bangso Ahud, West Karbi Anglong Deputy Commissioner Utpala Saikia Kaningje Ponke, Chief Minister Bang Hini Kaching Kialong Si Alama Banke Chokji. Non itum lada Kachingwaya Banke, Bangso Ahud, Kachebohong Chingchek, Dokokna Bubena Joksi, Kachingwai Pon Pusi, Ningje Pon. Kon regular meeting tekhete jeneke kole ekhon proti mahe ba eneke duma eneke mure pata hoy to mainly amar issue to hoise apnalke gom paise CM levelot meeting hoye ase to solution to titia hobo ite amar main objective hoise ami borderot jate kuno law and order problem no hoy kuno apritikor ghotona no hoy ekhini ami dui pakhoi kotha patilu kotha pati ami ensure korilu jate কোনো জি জেনেকে ইতিয়া স্ট্যাটাস আছে কনস্ট্রাকশন কোটো একো নহয় আমি স্ট্যাটাস কো মেইনটেইন কৰিম এই হিসাবে দুই পক্ষ আমি কথা পাতিলো আজি जो talks with this is regular routine DC SP joint coordination committee between the West Jaintia Hills and West Karbi Anglong districts and as you are also aware there is already the discussion at the CM level of what the state has already started. So it's our duty to have this meeting with intention that there should be peaceful coexistence in the border areas. So this initiative at the state level can be taken forward. Bangso Hini Law and Order Pen Administration ng Bong Kachingwaya Bangke non amat hinang Bong Kajarvo Kapavide Japansi Hini District ng Bong Kachingway. Lapen District Hini Pen Ahoyar Lo Kaching Thorasai Amo Nangkeklang Bangke non Akimia Bang Kapavide Japansi Chinki Jetan Pon Pusi West Karbi Anglong SP Ajagron Basumatari Pen Ningje Pon. Basically দুটা স্টেটৰ বৰ্ডাৰিং ডিস্ট্ৰিক্টৰ মাজত ল এণ্ড অৰ্ডাৰ মিটিং তাত যাহাতে কোনো ক্ৰিমিনেল মানুহবিলাকে বা আমাৰ মানুহবিলাকে দুটা ষ্টেটৰ মানুহবিলাকে দুটা ডিস্ট্ৰিক্ট বৰ্ডাৰত মানুহবিলাকে ইমান পিছফুলি
এই মিলি জুলিকেই চলি আছে তাত যাতে বেলেগে এডভান্টেজ লৈ পেলাই মানে গণ্ডগোল লগাই দিব নোৱাৰে সেইটোৰ ওপৰতে আমি বেছিকৈ ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ আৰু এট প্ৰেজেণ্ট যিটো যদি কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰিব নতুনকৈ যাতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন নহয় সেইটোৰ ওপৰতো ডিছকাশ্যন কৰা হৈছে তেওঁলোকেও নকৰিব বা আমাৰ পাৰৰ পৰা যাতে নহয় সেইটো যেতিয়ালৈকে গভমেণ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ নাহে হামৰেন পেন ডানিয়েলিং হি কাৰ্বি আংলং লাইভ Lakha sirkep Amreng constituency ka parlo jirikendeng pen kilometer krener kep an kahilu upilang swarong amekar towar kawe kahinu penajok jirikendeng an se ka chelangdam je phan peja ipensi charchong ponangko Lakha sirkep Amreng constituency ka parlo jirikindeng hawar pen kilometer krener kep an ba kahelo upi lang swarong arat kisung ke boy ki phonang lake lam kimi kalilo lapuson takta kisung ke phonang lake kidam tang ni kansur hinira ingko ani kan hotta thedung kisung chetong nang rentilo kidam tang ani kan son takta peneng le thotami kemesen kiso kachelang hem ka vela pen akahilo muchot se kachelang ramje aphan positami kemesen kachelang atowar ka videt penajok upilang swarong amikar sami jirikindeng an se kachelang ramje aphan thedunga kisung ke phonang alang liphan rong isiara ratum cherap cheturin tisi sai jok je piaja epen karchong pensi jirikindeng se kachelang hem an palidam nanglo Aningkan wangta lapusana kisung kacetong nang berajok halada ke doara ratumpen KAC kachari bonbom asongja tumaphan prabjin pen kemesen kachelenga towar kaselam pipon japhan kachuning ri padopon rinti lapen MAC Rina terang pia phan setame towar pen chenglok sonsuria kisung along an kacharap chetu ki pidon wek japhan ta kachuning ri padopon Jirikindeng pen Samson Ingti Karbi Anglong Live Nonamad nitumarong aphan sangti nang thopi proen tamipu thoiso timungarong araratum akimang pona tengsi tongsekot pen EM lunsing teron alang limit hangatang ka chepadamsi sand gravel mate sangti thok proya tobar kaselam pipona phuthak ran kachoro bajirpon Mahamaya constituency ke parlo denarong RCC bridge pen kisu eling road jasame thoi sotimong arong moina bazar bampathar sakoli nar arong bonglong adivasi arong araratum kachehela datowar penangana ningkan pen langbung langter pen lokse school college ke dam ke bang penangatum doanta kacheleng boma towarlo bangso putha KACEM lunsing teron rar phan matha ponsi labangso towar SOPD scheme pensi kaselam ponjia phan jesik ponlo Towar kaselam jia phan scheme nang lelea prangta rara tuma bangke kacheleng kenang sorapotsi sangti thok pruyan ke klempono nangpura KACEM lunsing teron ame thanga tangka chepadamsi towar along sangti thok ponlo Lada bangke PWD mate SOPD pensi labangso scheme deng ponlo stame non amar labangso estimate kasma tongte phan जैसे नॉन बारला पर हुड लो चार्ली उसमारा तुम स्कूल के बांग के दाम लापेन ट्यूशन के बांग के दाम लापेन इंग हान लांगबुंग लांग तेरसी काकी मता का चेहलाद नाय लापेन एक्सीडेंट सिता में लापसन अलाम की अर्जुन लोंग बेलो तसी चुके दाम तांग EM दा लोकल MSC लुनसिंग टेरन EM कार्बन ऑटोनमस काउंसिल अलांग लीला दा लाबांसो आरंग वारना के हुमरी हुसी daga rong ara tum chuning ri dunlo labang so puthak la se tong sekot alang li amena amidu pen amena tangka pen si non amat sun graveling labang so inghan ke air labang so towar langbung langter pen chela jok phoji phansi non ma tong sekot alang li towar se ma semar ponlo Nili tuma towar lake barla pora hulote cheleng amatsi un e bonda KACEM terona sangho hin pen rara phan matha ponsi lapusong sangti nang ke thok pipon ajok rara tum setami cheleng mesenlo bangso ajok nil tum rongara ra hin penta kachuro pajir ponlo posi ningkarong chepaklang pon la bangso towar along PWD a department men chenglo kapre ai scheme le do pustame deng pipon ige asona taxi alik bui side lo asila so alik bui along non amat itum BJP sarkar do bom EM lunsing teron ang pars tame PWD in charge atum ang pars tame CM alang litum chelang pen
non amasuta me ladak scheme SOVT scheme na me deng ponlo tasi la bangso estimate hai hui masabu officially lang itu dari kiat lo puso nang pachini lo sitame tongse kopen hala bangso scheme ta ini sige fleng pon vek po la penan parsa me iem ladak khoi sorong timung arong arat la penan parsa me la pu bonglong arong do an parsa me pu bampothar moina bojara kanglong ke do arong arata tu same den arong long kacheleng pini pen bangke masapu lahai alek boilong pen bangke jok tonik po lasi churu parlo Den arong pen Bikram Teron Karbi Anglong Live. Nangli pension ke long nang jia phan ka chong hong nang pen aning ka siksak la puson doma. Jongsi do pulotang te matha igri. Central Sarkar pen kapathik pon Saral Pension Yojana scheme pu klang iktang lo. Bangso Saral Pension Yojana scheme pen pension apharman ningkan trokep por an kachong hong ponang jelar ningkan plikep arta an si hot pon tanglo. Kenang sot esona birta arjui tha. Vorengang hoy sai kachuklem to na korti ra pen ingjira to maphan eson ningkarong abirta. Bangso abirta laki pension apharman. Ningkan trokep arta kipleng ahut ansi pension avar sai nangli long igji. Central Sarkar hin pen bangso puthak matha ponsi ningkan trokep alar ningkan plikep arta pensi pension avar sai nangli long ikpo. Bangso pensionamen ki irpon lake Saral Pension Yojana pulo. Saral Pension Yojana scheme kapang chengpon lake kiram tang jak khonga chiklu niphai isi pen. Puthot kenang sorabirta arju thik tha. Pension of Arsaya Phan non penke ningkan trokep arta an nangli chong hong nang nilo. Athe ningkan trokep arta an ka chong hong nang jelar ningkan plikep arta pen ansi nangli pension of Arsai long ikpo. Bangso birta lake Karbi Anglong Live kelang doana phan kiwan pi ison thedum ningkarong birta lo. Life Insurance Corporation of India pen sai kapang chengpon labangso Saral Pension Yojana scheme lagi isi thedung akirapsi manpo. Bangso Saral Pension Yojana pen pension apor nang leawar sai kelongji lake ningkan plikep arta pen. Ningkan plikep arta pen kelongji lake achiklojon wang pension avar sai. Saral Pension Yojana scheme along hini angdeng kethak padulo. Bangso Saral Pension Yojana scheme pen kapathik pon monit arta ka parlopon lake ningkan plikep pen ningkan trokner kepan. News Desk report, Karbi Anglong Live. Tang dipini prime time abirta ke lapon si kantong iglo.